Na primjer, sledi prilog u učenju španskog jezika. Meni se španski jezik baš sviđa. Nekako je lak za pevanje. Onda pogledaj prilog pa ćeš vidjeti kako lako možeš da ga naučiš. Što se pevanja tiče, ja bih baš htjela da naučim da pevam na španskom. Onda prvo nauči da pevaš. Lako ćeš ti za španski. Čuo sam da su mnogi bake i deke naučile španski gledajući serije. Da li je to istina i da li je teško naučiti španski, reći će nam Mirjana. Ćao Vaso, španski uopšte nije teško naučiti. To je jedan lep, zvučan jezik koji je jako lako naučiti. Zašto je lako? Zato što svi glasovi koji postoje u španskom jeziku postoje i u srpskom jeziku, tako da sve glasove možemo da izgovorimo. Da li mogu i ja da naučim španski? Imate li nešto za mene? Vaso, to je odlična ideja. Deca savršeno uče španski jezik. Što smo manji, to lakše učimo jer se igramo na španskom. Mi u Institutu Cervantes imamo pozorišne radionice za decu od 3 do 6 godina i sa njima se igra jedan pravi profesionalni glumac za decu, ali se igra sa njima na španskom jeziku. Pevaju, igraju i skaču i savršeno deca uče španski. A imamo i kurseve za stariju decu, kao što si ti od 6 do 11 godina. Kada možemo da dođemo na taj kurs? Pa taj kurs počinje upravo ove nedelje, tako da mogu da dođu da se upišu jer su propustili samo jedan prvi početni čas. Časovi se održavaju svake subote popodne od 3 do 5, a ono što je još zanimljivo da smo napravili kurs za roditelje, tako da i roditelji mogu da uče španski jezik sa nama i da posle vežbaju kod kući da se igraju sa svojom decom na španskom jeziku. Hvala. Hajde sada da probam nešto na španskom. Para mali dnevnik, Vasilije studio. U Južnoj